Ibihe byiza abakunzi ba CEI Empire, twizere ko umunsi mutangiye neza, umunsi mwawutangiye amahoro. Amakuru akomeje gucicikana ni inkuru yarayibaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Impanuka ikomeye cyane yabereye mu karere ka Rulindo. Gusa ndabaramukije, ndi kumwe na Wakati waramutse ute? Meze neza cyane coach. Iyi mpanuka wayibonye? Ni impanuka iteye ubwoba kabisa. Iyi mpanuka irababaje cyane kugeza ubu ngubu. Ni bisi yari nini cyane, bayita international, ubwo yerekezaga mu ntara, ni mu ntara yihebwe yara, ni mu ntara y'amajyaruguru. Ngira ngo abantu benshi barahazi. Ni hafi n'ahazwi ku Kirenge. Ku Kirenge ubwo ni mu murenge wa Rusiga ho mu karere ka Rulindo. Ubuzamutse na amasaha menshi abashize uvuye muri Kigali, kuko uva i Kigali uhita werekeza mu karere ka Rulindo. Ubwo iyi bisi nini ngira ngo ni ya international, nubwo bataratangaza umubare w'abahitanywe n'iyi mpanuka. Yari itwaye abantu benshi, gusa maze kukura amakuru makeya ko hashobora kuba harokotse abantu 3 muri iyo bisi. Urumva ko hagiye abantu benshi. Noneho iyi bisi ikaba yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Musanze. Urumva hagendeye abaturage benshi, gusa nakwihanganisha imiryango yabuze ababo. Ni ibintu bikomeye Wakati. Ibintu bikomeye. Nawaze mbona umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyaruguru, bamwita CP Jean Bosco Mwiseneza, yemeje amakuru y'iyi mpanuka, avuga ko bakiri mu bikorwa by'ubutabazi no kumenya umubare nyawo w'ababa bahitanwe n'iyi mpanuka. Urumva ko umubare wa nyawo ntago uramenyekana. Hari kuvuga ko hakomeretse abantu benshi coach. Urumva nahoze cyangwa se n'abari kureba ku mashusho kuri kamera ya CEI Empire. Ni ahantu harehare Wakati, ni ahantu harehare, kuko urebye hari abantu bagiye babati ubundi iyi mpanuka ni nk'indege, biragoye ko hagira umuntu urokokamo, ariko amakuru dufite no kwarokotse nibura abo bantu 3. Ariko ni impanuka iteye ubwoba, kuko ni ahantu harehare yarigeze ahantu hejuru ku musozi. Niba bari kubona amafoto nyawo twabyita ni nko mu kabande. Ni mu kabande cyane. Birakabije cyane. Tukomeze kwihanganisha imiryango yabuze ababo. Mu makuru rero n'undi akomeje gucicikana muri iki cyumweru, kandi cyangwa se muri iki cyumweru twatangiye, abantu banywa agacupa bimeze nabi. Abantu banywa agacupa batangiye kwifata ku mwati, biraza kugenda gute? Ariko tuko byagenda kose tuzakabura. Abantu banywa agacupa ibintu bikomeje kubakomerana, kuko nk'ubu koci urumva nk'ubu turebeye ku byari bisanzwe, urumva biri kuvuga yuko ibi bicuruzwa harimo agacupa ndetse n'itabi byazamuriwe umusoro wa TV. Ubwo ni value added tax. Iyo bavuze TVA abantu bajye babyumva, urumva tubyita VAT mu rurimi rw'icyongereza. Value added tax. Ubwo rero nk'umusoro wari usanzwe kuri ibicuruzwa mbere yuko ibyo inama y'abaminisitiri yemeje bibishyirwa mu bikorwa, nk'imisoro yari isanzweho nk'ibyo twita mu ndimi z'amahanga sigareti cyangwa se itabi. Kugira ngo abantu babyumve neza, ryasoraga 150%. 150%. Nibaza ati ko byarenze 100. Urumva babyita undesirable product. Leta y'u Rwanda yabatekereje abaturarwanda, ikavuga ati ibi bintu byangiza ubuzima bw'abaturarwanda, igashyira ku musaruro wo hejuru. Urumva itabi ryasoraga 150%, mu gihe cyo wine zasoraga 70%. Noneho rikeri, ubwo ubundi abantu bafata ku gatama ubwo baba babyumvishe cyane. Rika nazo zasoraga 70%. Ubwo urumva ni umusoro wari uri hejuru. Noneho inama y'abaminisitiri yabisubiyemo yongera umusoro. Ubwo ni ukuzareba gusa abase banga bakakanywa n'ubundi. Abakunzi b'agacupa bavuga ati nakugahemukira. N'ubundi makuru bakomeje gucicikana ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Rura yamaze no gutangaza ibiciro bishya ku bikomoka kuri peteroli na lisansi.
ibintu birakomeye cyane nabyo mugani wa munyamakuru. Aho litiro ya lisansi yashyizwe ku 1,633 y'amafaranga y'u Rwanda avuye ku 1,578, mu gihe litiro ya mazutu yashyizwe ku 1,647 ivuye ku 1,576 y'amafaranga y'u Rwanda. Coach, kugira ngo wumve ukuntu ibi bintu ahantu bikomerera, ubwo urumva litiro ya esanse yavuye ku 1,578 ijya ku 1,633, ubwo urumva byazamutse bikomeye cyane. Bisobanuye iki? Ubwo n'ubundi ingendo abantu bashobora kumva ngo ibikomoka ngo kuri mazutu ngo twumvisha amakuru yabyo, ubwo nyine kuba byazamutse bisobanuye iki? Ubwo n'igiciro cy'ingendo nacyo cyazamutse. Ariko ibintu gusa kuba bicuruza abo nta kibazo, ariko umuturage niwo harenganira. Umuturage niwo harenganira kabisa, kuko urumva iyo bizamutse umuturage we kaba kamubayeho. Ubwo abari inkuru ziba ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kabisa za mu gitondo rwose. Nabonye no ku bijyanye na nuza, ku bijyanye n'ibi byuma na betting, ibi nabyo rero imisoro yazamuwe. Leta iba yabihagurukiye gusa nanone uko imisoro izamuka ni nako igihugu kigenda kirushaho gutera imbere, ariko umuturage kugira ngo abyumve vuba byabigora. Ngira ngo abantu ntabwo bakwirengagiza agaciro k'imisoro. Nk'ubu ngubu ngira ngo kuva nk'urugendo ruba ari rurerure mu Rwanda, nko kuva i Kigali ujya za Rusizi, ni imihanda, ibinyerera, ibikorwa remezo icyo bita leta y'u Rwanda kabisa iba yarabikozeho, amashuri abana bariga, amavuriro. Ubwo ngira ngo ntabwo umuntu yakwirengagiza akamaro k'imisoro Coach. Birakomeye cyane. Leta y'u Rwanda yongereye umusoro ku mikino y'amahirwe. Umusoro ku mbumbe y'amafaranga yinjizwa muri iyi mikino wavuye kuri 13% ushyirwa kuri 40%, mu gihe umusoro ku bihembo wavuye kuri 15% ukagezwa kuri 25%. Wakati urumva ko niba akabeting nawe ugakura, urumva ko ibintu nawe akaro ka betting ariko kugira ngo n'uburu uri hakwijujuta. Urumva umukino w'amahirwe, uriya amafaranga bakakubwira ati gira ajya mu isanduku ya leta n'abaturage bakomeze kugerwaho n'ibikorwa remezo. Ngira ngo ntabwo cyaba ari ikintu kibi gusa, nyine baba bumva abantu babikora ntabwo baba babyumva neza. Ibintu bijyanye n'umusoro gusa ntabwo bakwirengagiza agaciro k'umusoro. Birakomeye cyane. Urumva ko ibintu byose byazamutse. Namaze no kubona ko andi makuru nanone yiriwa acaracara. Abatunze imodoka zisanzwe bagiye kujya bishyura umusoro wo kwandikisha imodoka ungana n'ibihumbi 50 buri mwaka, azifashishwa mu gusana imihanda no kwagura imihanda. Urumva ko ibintu bigomeje kuba ibindi nta hantu umusoro utazamutse. Ako ngira ngo ubundi ugiye mu muhanda mubi imodoka ikangirika, bageze ngo ahantu ukajya kuyikoresha ku mafaranga menshi. Kuko urumva hari nk'imbundi iyi misoro kujyanye ibirimo lisansi na mazutu nabyo bigiye kujya byishyura umusoro ku nyongera agaciro. Uyu musoro ntabwo wari usanzwe uriho. Urumva ibintu byose byazamutse. Andi makuru rero nayo wakati andi makuru rero nuko abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga abana ni ibintu bigezweho cyane. Makuru yose digital service, ibintu byose bariya bishyura, bagura amafilimi kuri Netflix n'abandi bose binjiza mu buryo bujyanye na online, bagiye kujya nabo basora. Kabisa ko ibintu byahagurukiye abantu bajyaga binjiza amafaranga kuri interinete, mbese birira mu buryo bwabo, kandi ibingibi byakabaye ku nyungu rusange z'abaturage. Bagomba gutanga uwo musoro rero kugira ngo ibyiza by'umusoro bigere ku baturage bose. Reka tuze kureba iyo byerekeza, gusa biraganisha ku muturage n'ubundi agomeza avuga ko ibi bintu nyine birenze cyane, cyangwa imisoro iri kuzamuka cyane.
gusa hari amakuru mbonye aka kanya na none angezeho ndi kubona nta minota ingahe iciyemo. Ya sosiyete n'ubundi twahoze tuvuga international yari itwaye abagenzi bagera kuri 51 yarenze umuhanda igacunshumuka umusozi ikagera muri metero 800. urumva ahantu yari iturutse igera muri metero 800. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yabwiye Imvaho Nshya ko iyo modoka yari ahantu hari abantu hasize ubuzima, ariko ndikubona bidasobanutse neza. Gusa umubare umenyekanye mu gihe abari mu manuka yabereye bavuga ko 16 bahise bahasiga ubuzima. 16 nibo bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima wakati. Gusa abandi nago n'ubundi amakuru baracyakusanya amakuru neza, ariko 16 nibo tumaze kumenya ko bahasize ubuzima. Abandi bashobora kuba ari indembe cyangwa se nabo bitaramenyekana n'inkuru cyangwa se ni amakuru mbonye angeze aka kanya mu minota itarenze 30. ngira ngo ubwo abantu nta handi ho kuguma ni kuri CAI Empire kugira ngo bajye bamenya amakuru agezweho mu gihugu muri rusange, yaba mu mikino, yaba muri politike ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Iki ni morning news cyangwa se update news za hano kuri CAI Empire abantu bagiye kujya bakurikirana mbere ya saa sita. Kabisa amakuru ya mu gitondo bumva ko u Rwanda n'isi muri rusange biramutse. Reka twikomereze no hanze y'igihugu. Umuyobozi wa OpenAI ari nayo ifite ChatGPT Sam Altman yateye utwatsi icyifuzo cya Elon Musk mu gihe cyo kugura ChatGPT kuri miliyari 97 z'amadolari. Uyu muherwe ya Elon Musk nawe akomeje kugenda yagura ibikorwa bye, ariko uyu muherwe cyangwa se uyu muyobozi wa OpenAI umaze kumenyekana n'ubundi ufite iyi ChatGPT Sam Altman uyamuteye twatsi ati reka Elon Musk ntabwo waza gushora business cyangwa se ntabwo ayo mafaranga wayanzana imbere ngo utware sosiyete yanjye. Agaba bari abakire nta kundi byagiye nubwo abamubwiye ati oshoshe vuga uvuye aho ngaho. Umva uburyo yamusubije. Sam yasubije Elon Musk wifuza kugura uru rubuga ati oya urakoze, ahubwo tuzagura Twitter kuri miliyari 9,700 by'amadolari. Nkaho we ataguze urubuga rwiwe ngo we azaza bagure Twitter. Ariko abakire baganira neza. Aka kantu urakumva. Sam yasubije Elon Musk wifuza kugura uru rubuga ati oya urakoze, ahubwo tuzagura Twitter kuri miliyari 9,900 by'amadolari y'Amerika. Nta bintu byo kujya kure ngo baterane amagambo. Amubwiye icyifuzo cyiwe nawe ahita amusubiza mu magambo make cyane kandi yumvikana. Ahubwo nanjye watse nkakugurira Twitter ko ngende bukorengerezeho n'ubundi 900 ntabwo 700 by'amadolari y'Amerika. Amafaranga barayikubiye, ashobora kuba ariyo mpamvu yabuze. Abagabo baba barayikubiye, abagabo barakoze. Gusa none no muri nuza showbiz umuhanzi wa Ikibenda wo muri Uganda yatangaje ko ari mu gihe cyo kwirinda kujya mu bagore no kutanywa ibisindisha, aho kugeza ubu amaze ku ibyumweru bigera kuri 6 atanywa inzoga ndetse n'ibyumweru 12 adakora imibonano mpuzabitsina. Ikibenda mu gihe mu Rwanda abantu bari kuvuga ati agacupa bakazamuriye imisoro kagiye gukomera, kagiye kuba umugabo gasi wundi ndari kuvuga ati ndaberereka iby'agacupa wapi n'abagore ndajya kure. Urumva ko imibare iragaragaza ko ibyumweru 12 adakora imibonano mpuzabitsina. Ubwo ari kumva byacitse. Abagabo baba basanzwe babimenyereye n'ubundi bagira ibyabo. Ubwo rero ari kumva ati nabiretse rwose. Amakuru akomeje gucicikana kuri izi mbuga nkoranyambaga zacu rero ni menshi agiye atandukanye. Nabwira ko n'ubundi buri nguni cyangwa se buri kanya amakuru agezweho kuri CAI Empire abari gucaracara. Gusa wakati narasoza kuri izi social media ngewe hari indi nkuru nayo ngezeho ukuri
ku mukobwa ya mpano yibye indirimbo warabizi se ko ngo ya mpano ari gushinjwa ko yibye indirimbo. Ibintu rero by'imbuga nkoranyambaga umuntu abona asabwa kubigendamo gakeya. Ubwo rero aba ari ibintu bivugwa umuntu akataga kubitana nabyo. Se ya mpano nyuma yo gukoma abantu wagira ngo mwarabumubonye mu gitaramo cya The Ben. Ya mpano rwose arakoma abantu baravuga ati uyu mwana koko impano arayigaragaje. Ubwo rero ibi byo kuba ashinjwa kuba yakwiba indirimbo ngira ngo nabyo ni ukubitega amaso umuntu akareba aho bigana. Ntawamenya ibintu byize imbuga nkoranyambaga bisigaye bigezweho. Hari igihe ko no bimwe bisigaye numva bimwe sigaye numva bigezweho byo kuvuga ngo dutwike. Ubwo rero ntawamenya niba ya mpano koko ageze kuri level yo kuba yakwiba indirimbo z'abandi wakati. Arageye n'umuntu aba avuga ngo yishakire views gusa ubwo kuri guhari ni kujya hanze kuramenyekana abantu bagume kuri CI Empire bamenye byinshi nyine kuri izi mbuga nkoranyambaga n'ibintu biba bigenda bicaho isaha ku isaha. Yego wakati. Abantu barabibonye ko bita Sam Karenzi kabisa yafunguye radio CK FM. Dorora ikintu cyananangaje no kuntu yahise. Yahise ubwo ni Sam Karenzi. Ni Sam Karenzi nanjye nabanje kubyibazaho ngo CK si radio bigenze bite. None ni Sam Karenzi. Ni Sam Karenzi. Ubwo rero abakunzi be ubwo ahantu ivugira ni kuri 93 n'ibice 9. Yahise Sam Karenzi kabisa. Iri zina ryaranongoye cyane. Nabonye na Skove yari ahari mu bukata batangiye bafungura iyi radio. Sam Karenzi naho mbona abantu n'abandi banyamakuru abantu bari basanzwe bamenyereye nko bita Cedric Keza abantu bari bamenyereye kuri Radio 10. Nabonye umuvandimwe nawe hano kuri kwa Sam Karenzi ahabaye cyane. Nabonye yamanukanye abanyamakuru bafite imbaraga. Iyi radio ubona ko ifite gahunda kabisa. Arakane yavuze arimo afungura CK FM. Ati mwabonye ko na perezida wacu yabibonye ko ndibuze gufungura iyi radio. Nawe arahanyura abihumugisha nanansuhuza. Sam Karenzi ateye ubwo. Numva ko ngo n'urukiko ariho rugiye gukomereza. Ntago njya amenya ibintu bya football cyane. Dukomeze turebe iby'iyi radio rero ubwo abakunzi ba Sam Karenzi banyarukira kuri uwo murongo mbabwiye haruguru 93 n'ibice 9 bakiyumvira rwose iyi radio nshyashya. Wakati tugana ku musozo rero ni kubona hano hari amakuru navuga ngo Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yatangaje ko abana b'abakobwa 222,454 basambanyijwe bakaterwa inda mu mwaka wa 2024. Uriya mwaka tuvuyemo. Abana 22,454 barasambanyijwe banaterwa inda. Abana batoya cyane ubona nyine bamwe bataragira no ku myaka 18. Ku rwego rwo hejuru ngira ngo sinzi ikintu leta y'u Rwanda izakora kugira ngo imibare nk'iyi igabanuke. Urumva ko ari umubare munini kabisa. Ibintu rero ibintu birakaze. Reka wakati mbe nagusezeraho duharire abandi banyamakuru mu bindi biganiro bigiye bitandukanye bya CI Empire. Ndakeka ari ahantu mugoroba muri Sport Hour. Wakati muri Sport Hour abantu bazabe bahari cyane ngira ngo na Kanyerezo azaba hari ameze neza. Nabaze mbona amaze kwigarurira imitima ya benshi wo bita F10 Kanyerezo arakunzwe cyane. Ejo ngira ngo azaba hari ubusesenguzi bwinshi ku ikipe ya Man City ndetse n'ikipe ya Real anababwira imikino igezongera ngo coach nagushimiye. Ndagushimiye Wakati. Wakoze cyane.